dari ciptaan Damma Silalai. Elvi. Iya, requestan dari Pak Noel Pasaribu. Kami matakas na cuma naso mararga Tiki pajupan di tause Gula jauh sisek balos pelase Ya, jangan lupa subscribe YouTube Borbo Voice, like, share, dan komen. Semoga terhibur. Oleh adek. Kalau kurang terhibur, mohon maaf. Karena kami juga laki-laki begitu. Tiki pajupan di tause Gula jauh sisek balosmu pelase Udin lambit barote age ijar rage Haladiam lamar holong iate Oke, mau lihat deh, semangat terhibur. Semoga terhibur bagi yang request. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.